Gospodine Arnaut, protesti su počeli u nekada kažu crvenoj Tuzli. Iz priloga smo čuli kako i zašto. Međutim, evo, nekako želim da razjasnimo sve u vezi gospodina Aldina Širanovića, koji se predstavljao jedno vrijeme kao organizator protesta, kasnije se ispostavilo da to nije tako. Molim vas, evo, imate priliku da kažete istinu. Kako je počeo? Kako su počeli, rekli ste u crvenoj Tuzli, moram vam reći u okupiranoj Tuzli. Dugo smo okupirani, znači ipak Crveno je mala riječ zato šta se događa u Tuzli. Tuzla je bila industrijsko-rudarski grad koji je okupiran. Znači, od koga je okupiran, ja moram reći što mi sad zovemo domaći izdajnici. Znači, zašto kažem, moram objasniti narodu šta je korupcija uopšte. Korupcija je nastala, znači, to je zloupotreba položaja. Jel me razumijete? Ljudi koji su imali plate, znači, ko su političari, šta su oni Dugo mi zovemo kriminalcima, narod ih zove lopovima i moram vam razjasniti to. 5.2. je krenula revolucija. Ima tu, ne možemo reći da neko nije nešto. Radnici su prijavili proteste, svake srijede su imali, znači, radnici 4 fabrike proteste. Moram vam reći, Tuzla imala puno više fabrika, puno više obespravljenih. Danas, znači, Siporex može jetom proizvoditi, ne može nekakav naš čovjek. Nemoj da nabrajam da je soda nečija, da je sve nečije. Zašto govorimo okupirana Tuzla? Zato što tog 5.2. u saradnji, znači, mi smo razgovarali. Revolucija se ne organizuje. Znači, Udruženje mladi i velika djeca nisu bili organizatori, nego su suorganizatori plana u biti rušenje vlasti u čitavoj Bosni i Hercegovini. Kakve vlasti? Vlasti koja je korumpirana i mi smo napravili pobunu. Aldin je bio dio grupe, znači, koja se tada zvala 50.000 ljudi, znači, na ulicama Sarajeva, Tuzle. Mislim, to se i desilo stvarno. Pošto plan je bio zajednički, mi smo pozvali u Tuzli, moram reći, sindikate policije, znači, zna taj gospodin koji je pričao. Pozvali smo sve da pristupe nama zato što smo želeli da to bude jedna masa koja može mirno da traži. Znači, nije to samo bila ostavka Seada Čauševića, to je možda su to ti radnici, tijeli ili neko drugi. U Tuzli se desilo nešto što je potreslo Balkan. Znači, mi smo tražili posao. Mi smo tražili život posle 24 godine, znači dostojan onog čovjeka, znači što mi je otac bio, mati. Mi smo tražili da stane to što oni rade. Znači to zovemo fašizam, nacionalizam, kako god hoćete, znači to nije nacionalizam, to je nacizam u Bosni i Hercegovini. To je lažna socijaldemokratija širom Bosne i Hercegovine. To je lažni nacionalizam, znači oni ne pomažu ni jedni drugi, bez obzira na to što govore. Aldin ko Aldin, moram reći, posle hapšenja je okrenuo stranicu. Ono što mi imamo informacije, to nek se boje ovi, znači, vlastodržci, stvarno to su ljudi koji zaslužuju odmah da idu u zatvor i nadamo se da, pošto 6. februara smo upozorili Sipe i neke te ljude, znači, da će to oni raditi. Mi smo pogađali budućnost, znači, šta se događa. U Tuzlanskom kantonu se dogodio grčki scenario, znači, gdje su gori došli od gorih. Znači, ukratko, kad je revolucija krenula, kažete skrenulo se, znači Aldin je pod nečijim utjecajem, znači u biti da li kakav je nije bitno, on je bio dio toga, bilo je i udruženje nezaposleni bolje sutra, bili su i radnici, znači oni znaju s kim su oni razgovarali. Ono što znam tog 2. februara kad sam dobio poruku, znači da li sam spreman i to, pošto mi smo to udruženje koje se bori protiv korupcije. Mi smo udruženje koje, moram reći, i sposobno i hrabro i suprotstavljali smo se i prije i policiji i represijama i svemu onom što mi zovemo korupcija, znači narod sam. Desilo se to da stvarno spontano izbilo otpor, znači spontano, ne možemo reći da se nismo branili smo se časno i zasvaljujem i narodu Tuzle i onim slobodašima i onoj djeci iz Eltenčke škole i svih škola, što su pomogli da tu ne desi se krvoproliće, da se u biti ne desi kraj onog što smo pokušali, znači, da pokažemo da jednom pobunom svih nas zajedno, što je poslije kako mi smo i dalje na istom putu. Evo, na koji način možete pružiti pomoć ovim građanima koji imaju problema sa policijom? Evo, kažu, pišu im kazne. Radi se o kršenju zakona. Znači, zakon mora biti isti za sve. Policajac mora štititi jednog Asada, gospodina Petrovića, Hasnu, Drenku, svakog. Znači, ono što se dogodilo i nama tokom demonstracija, čak i prije, znači, moram objasniti da te stvari nisu dospjele u medije dok nisu se desile takve demonstracije, znači, gdje je obračun koji se desio imao posljedicu povređivanja, je li tako? Niko nije povređen, znači, to su lažne prijavljivanja, mi smo njih možda pobijedili na terenu, njih je sramota. Njihova presija nije stala zato što veza između policije, suda, tužilaštva, tu od 96. tako savršeno funkcioniše da moram vam reći gdje god uđete, to su rođaci. To se desilo i u plenumu, znači pojavili se familije
iz stranaka, koji su školovali, moram reći, u stranim zemljama, znači ovdje rade, imaju po 4-5 poslova i nisu mogli s običnim ljudima koji su tražili rješenje, znači metode su nam različite, ja se slažem. Njihove metode su, znači trebamo čekati godinama još, na poslu trebamo čekati, znači da obezbijedim sebi da dostojanstveno mogu živjeti od rada. Znate šta radi, osnovna vrijednost Bosanca i Hercegovca uvijek bila. Moram se vratiti na 92. i na sav narod, znači taj narod koji je bio zajedno, 2.700.000 zajedno. Mi smo imali suficit. Kao ekonomista ću pričati o suficitu. To je znači veći izvoz nego uvoz. Mi i dalje moramo to raditi pohitno. Znači ona dobra koja ne proizvodi, moramo sve staviti po to da nahranimo, ne, izvinite Luka, ne samo 1.200.000, ja smatram da je čitava Bosna i Hercegovina. Ja sam rekao samo u Republici Ne, Srpskoj. da je čitava Bosna i Hercegovina osim 2-3% vlasti. 3 miliona mi računamo Znači, nema da je puno, u to čitavoj oni znaju. Bosni i Hercegovini ugroženo. Njihove metode su fašističke. Zašto govorim policajac? Policajac je stranački jutuz. Komesar je bio stranački. Ona iza je stranački. I sad su stranački. Znači, depolitizacija toga što mi zovemo, znači da mora se razdvojiti ta izvršna, sudska, zakonodavna, da svako mora raditi za građanina. Ako je pošten, ako nije pošten, normalno nek ide u te institucije. Radi se o tome da ono što sam vidio u Zavdovićima, mi smo zajedno. Tuzla u Zavdoviće, Zavdović u Tuzlu, mi smo u Sarajlije. Ne smatram ja da je neko sad tu ko se zadesio da je došao, nije došao. Ono što smo vidjeli u medijima, režimskim medijima od 96. do danas, su laži. Znači, nijedan medij u Bosni i Hercegovini, osim eto nekih događanja koji moraju izvijesti zato što smo tu bili i mi strani, gdje sam ja radio, oni jednostavno su krivi više nego ova vlast. Mediji, ja optužujem od početka kriv za ovo stanje mediji. Koji mediji? Gdje ja odvajam 6 maraka i 90, ili tako? Gdje ja komunalnom u Tuzlu dajem vodu, mislim, ja lično sam plaćao 4 marke kubik vode, ljudi dragi. Se razumijemo, što mi uvozimo vodu? Šta mi imamo ovdje? Šta interesuje Amerikanca, Engleza i ovog? Voda, struja. Imamo ljude, imamo dušu. Evo, vratila se, hvala gospodinu Petroviću i još mnogim koji, ako Bog da, Vijeće građana u Bosni i Hercegovini je skup svih nas. Zahtjevi koji ćemo izglasati, znači, bit će lokalnog karaktera, iće prema vrhu, jel tako? Znači, mi ćemo kontrolisati vlast. Da li će neko od nas biti političar, moram reći, mi politički djelujemo već prema njima. Pobuna naroda je politika. Ne može politika biti dio nas, da je ne točimo. I ovo što je rekao gospodin Petrović, kako da ne? Vlast u rukama građana. Nek puste komisiju građana ako smiju. Dobro, evo nastavit ćemo, imamo ponovo 2 uključenja. Gledatelji su očigledno zainteresovani za ovu temu. Dobro večer. Halo? Halo, dobro večer, izvolite, u programu ste. Halo, dobro večer. Pozdravljam vaše goste, a posebno ovog momka s ovom petokrakom, kako mu je ime, Admir, jel ne znam kako se zove. Aldin. Da vam kažem, on je u pravu. Ovo više se trpiti ne može. Masa ljudi je prolupalo, puklo totalno. Ljudi završavaju fakultete u ladicama diplome. Što kaže dečko, više se ne može čekat 5-10 godina, oni nas šaltaju, prave budalama godinama. Znači, treba biti dedo stari da mu rekao, hod vamo, majmune, dobit ćeš posao u struci. Ova omladna hoće bilo šta raditi, ali nema više ni bilo šta da se radi. Podržavam apsolutno ovog dečka, a masa je nas uz tog dečka i bit će, samo nek kažu kad i gdje će biti te demonstracije, pa da ih više skinemo i polomimo za sva vremena. Ko što rade u Brazilu i u drugim državama evropskim, slomit, završit i fino postaviti uslove. 1, 2, 3, 4. Prvo, vjerski uslov da se ne zazamo i da nam rat opet vjerski ne bude. Drugo, da nam dadnu hljeb. Treće, da nismo ovisni, jer samo ekonomski jak čovjek je samostalan i normalan čovjek. Četvrto, nek nam djecu ne zavađaju, nije ovo više pitanje ni vjere, već pitanje opstanka i hljeba. I podržavam ga, svaka mu čast, nek povede cijelo Sarajevo on. Bravo, momak. U Tuzli se desile direktne optužbe, znači da se razumijemo, u Tuzli su uhapšeni ljudi, znači 6 ljudi, ja mislim da ima ti krivičnih prijava, s tim da smo mi utvrdili da i dalje policija, znači, utjecala na to da su izjave koje su, znači, namještene izjave pod pritiscima, otišle na tužilaštvo. Tužilac je mladi čovjek, mladi, novi, znači. Mi nismo znali da li je on tu postavljen, mi smo željni procesa. Moram reći, mi smo željni sudskih procesa. Ako treba, evo, gledatelji govore svo vrijeme šta ćemo raditi. Demonstracije su sad u glavama ljudi, vjerujte mi. Mi smo tu, mi planiramo, vjerujte. Znači, ne više projektujemo. Ovo što sad se događa, Građansko vijeće građana u Bosni i Hercegovini je jedan predivan moment, znači što je rekao gospodin istorijski. Ovo je šansa njima, vjerujte, ovo je poruka njima. Šansa je njima, znači, da u što skorije vrijeme, evo, ako su pošteni, ako su oni radili za dobrobit naroda, ko što govori, znači, nek izglasaju evo ovo što smo rekli, znači, izborni zakon u kojem smo svi ravnopravni.
Odgodimo izbore, evo ne moramo zagnuti, do decembra ćemo odgoditi. Nek prijave poštene ljude ako imaju. A ja vam govorim ono zašto se rekli demonstracije nisu prosleđivani. Istinu bi saznao narod. Evo imamo sad vas, vi ste jedan medij. Sutra će biti drugi, treći. Mi imamo dosta dokumenta, mi imamo dosta dokaza, ko što ima i ne znam ko više nema. Svaki sudija ima dokaze, svaki tužilac ima dokaze. Problem je što su i njihova djeca uključena u proces korupcije, gdje su završili fakultete preko štela, gdje su i oni postojali i tužioci i advokati. Ono što smo mi uradili, što ćemo raditi, da što prije stvorimo zdravu klimu za svakog građana Bosne i Hercegovine, ne samo Tuzla, evo vidjeli ste Srebrnik, Tuzla, Zavidović, Mostar danas, Bihać također, Bijeljina, ljudi su progovorili i moram reći imam pravo. Nek mi kaže bilo koji policajac da ja nemam pravo da ja uđem, evo iz Tuzle, u bilo koju ustanovu, instituciju države. Oni su 9. maja pokazali da najnormalnijim ljudima, znači ako oni sumnjaju da ćemo mi nešto uraditi, pretreste nas. Ali mi išli smo nogama pješke, da im kažemo nešto. Zahtjevi plenuma građanki i građana mora reći širom Bosne i Hercegovine i demonstranata su jednaki. Ostavka svih njih. Procesuiranje svega što je kriminalno, svega. Pljačkaške privatizacije, znači poništavanje pljačkaške privatizacije. Znači jednostavno je to. Pitam te sudije i Visoko sudsko tužilačko vijeće koji nije odobrava, jel tako? I oni tužioce. Da li je sramota imati platu do 5.000, ja mislim da imaju. I ne radi svoj posao. Znači, mi imamo vlast koja 24 godina, neko govori od prvih izbora, ne radi ništa, osim što krade, zavadila nas je. Znači, moram reći, moji prijatelji su širom, mi se više ne gledamo dugo. Ne od Daytona, mi smo shvatili to, ali smo bili u raljama rata. Izašli smo živi iz rata, mnogi smo završili fakultete pošteno, učili, bio je redovan student. Da se razumijemo, ja mislim malo drugčije, ali ja djelovanjem sa ljudima širom Bosne i Hercegovine doćemo do najjačeg. Ja mislim da primarno obrazovanje je najbitnije. Moje dijete neće pogrešno učiti. Vjerujte, ja sam ga do ovih svojih 6 godina sve naučio. On sve zna, znači razumije. Ne može mu nametnuti nešto. Ono što hoću da kažem, nije privatna Bosna i Hercegovina. Privatna je možda sad neka fabrika koja je opljačkana. Evo, imamo i dobri primjera privatizacije, možda 1-2, ja mislim. A zato je privatna država. Ali ne možete privatizovati državu u Bosni i Hercegovini. Evo pojavilo se i mišljenje da su kantonalne vlade upravo spaljene kako bi se uništila dokumentacija o kriminalnoj privatizaciji. Evo da objasnim. Znači, čovjek koji je imao moždani udar prije 20 dana, Esad Oštrak, radnik je javnog preduzeća u Tuzli, nije mogao poslušati na posao, zadesio se tu i on je optužen za paljevinu. Kaže, imao je papir u ruci. Možda ga gasio, ne znam, mislim, to je smiješno, imao moždani udar prije 20 dana. Jedno dijete koje nema dosije 94 godište. Isto. Radi se o tome da je spontano se desilo. Znači, ja sam bio tamo. Znate šta je spontano? Spontano je 24 godine da vas neko muči, da vas siluje. Mi smo to i rekli, majka Bosna je silovana, njena djeca, ovi ljudi, svi silovani. Hoćete opet da nas silujete? Ne može. Znači, to ono što je desilo i što traže ljudi, on će dobiti. Mi nećemo paliti Bosnu i Hercegovinu, mi nećemo paliti institucije Bosne i Hercegovine. Mi ćemo paliti ljude koji su krivi za to da je, evo, u 4 godine rata toliko mrtvi. Posle toga vođenje Bosne i Hercegovine, znači upravljanje Bosnom i Hercegovinom. U šta su nas uveli? Znači, ne slažem se od 96. da treba ljude udaljiti. Treba udariti od 92. Znači, ko nas uvede u svađu? Je li tako? Ko nas i posvađa s tom policijom, ko ne smije da izađe? Nemoj da bude to. I još jedna stvar, znači, njima istekao mandat. To recite građanima, znači, federacije da su oni su ilegalni. Znači, bilo što je rekao gospodin, znači, Nikšić, ja ne volim da kažem da je on gospodin. Ja nazivam kako narod kaže. Ja imam profesionalnu deformaciju da mi narod priča. Bio sam novinar 17 godina. Ja pitam narod šta vi mislite, oni govori lopovi. Šta im treba? Sudit. Pa je li sudija lopov? Kaj je sudija lopov? Je li tužilac lopov? Tužilac lopov? Imamo mi mlade, pazite, imamo ih. I hrabri su. Ali edukacija mladih, znate šta je? Pružite im pažnju. Ja sam ovdje radi omladine do 45 godina. Mi smo udruženje mladih, znači koji učestvuju svakom omladina. Moramo edukovati da rade. Ako ja ne radim 22 godine kao ekonomista, znači radio sam kao novinar 17. Vi mene opet morate učiti, je li tako? Međutim, morate me naučiti opet. Ovdje ne postoji ekonomija, ovdje nikad nije postojao zakon, ovdje nikad Dayton nije proveden, da se razumijemo, nikad. Daytonski sporazum, aneksi, nikad. Koja je stranka, ja mislim da je opozicija i pozicija ne postoji više u Bosni i Hercegovini, nego postoje građani. Znači, niko nije pokazao se ni u poplavama, nigdje obični građani i moram pohvaliti sve demonstrante koji su i na ulicama, vidio sam i na terenima širom. Radi se o tome da oni, ako predaju vlast na bilo koji način, gdje idu?
Gdje idu? Eto, ako ja obični čovjek mogu vam reći, znači ako istražimo bilo koje javno preduzeće u Tuzli, općini Tuzla, pardon, svi idu u zatvor, volim ljudi. Šta će raditi u zatvoru? Neće mi sjeti gledati televiziju u Ševingenu, u našem zatvoru koji mi trebali, jel tako, da napravimo. Treba da vrati neki dug državi. Treba da ga nauči, jel tako? Znači da 20, pa odlično. Znači oni ako predaju idu u zatvor, jednostavno oni se boje. Znači sistem ucjene djeluje, ucjenjuju jedne druge, bore se, znači zatvor će svakako biti za njih. Znači ovaj narod, moram reći, ne mogu pobiti 3 miliona i nešto ljudi. Pobiti, znači. Svakako mi smo shvatili da smo u getu, da nas ubijaju. Zašto se udružujemo bez obzira na sve? Zato što smo vidjeli da jednim drugim pomažemo, znači pomažemo. Nemamo mi nacionalnosti više. Oni imaju nacionalnost, ja sam to rekao jasno, oni su lopovska nacionalnost, samo ta postoji u Bosni i Hercegovini. E sad, malo ih je, znači to je jasno. Imaju, policija, mi kad smo hodali, znači pješke do Sarajeva, to je toliko policija. Vi imate ovdje problem, znači da svaka policija ima neko drugo pravo. Nema. Jedno je pravilo, nek to zna onaj federalni ministar koji to, jedno, on će biti promijenjen. Pa nek on dole nauči one policajce šta je pravilo. Ja moram reći, nisam nikad krivično gonjen, sad imam jedan problem zato što sam branio pravo. Imam puno problema u Tuzli, 78 djece koji nisu, moram reći, nisu učesnici. Oni su tu se zadesili, su istučeni, pretučeni, mnogi su bili maloljetni od 14, znači čak i dijete od 12, imamo dokaze, znači davali smo tim medijima. Zvali smo medije, evo dokaz, ima Nusret koji je pretučen, znači ponižen. Naše tužilaštvo hapsi djecu koja nisu kriva. Ucijenjuju preko izjave im štimaju. Znači, to se događa i prije demonstracija, to je normalno. Znači, mi moramo podhitno, znači, zašto smo mi osnovani i inicirali neke zahtjeve koji su bili bitni. Inicirali smo da nađemo se mi, lično kao građani, sa predstavnicima policije. Evo, jedan. Tužilaštva, jedan, jel tako, visoko, nije bitno, sudstva. Zajedno sa, pa eto, neki izaberu i naš političar koji mi smatramo da je vrijeme ne da odu već da stvarno počnu raditi za onu platu, pošto nije više ne radi. Platu dobijaš, čovječe. Kradeš, znači. Sve to narod zna, znači kradu humanitarno, to je 100%. Ove fondove solidarnosti fali im para, jel tako? Mi ekonomisti to znamo, fali ti para. Od koga? Nemamo mi njima više ništa dati. Ovo gospođa što govori, stvarno, mi ćemo njih zarobiti. Tražimo od policije, SIPE, OSA, ne znam koliko agencija koje dobivaju platu. Ako oni ne budu radili posao, nek se dobro pitaju što će nama policija uopšte. Mi ćemo onda demilitarizovati policiju, znate kako? Bojimo se mi njihovih pendrika, nemojte misliti. A nek se i oni boje ne mase. Mi smo bili spremni, moram vam reći. Čim ostavim ženu i djecu, jel tako, u Tuzli? Ja sam bio spreman da poginem, ljudi dragi. Znate zašto? Zato što od 92. sanjam da nije bio rat. Nije bio, evo, mi se pomirili, krenuli, dogovorili se. Međutim, ono što sam ja osjetio, moram reći komediji taj. Oni spravili rat. Ne Amerika, Evropa, taj što mi imamo uvijek teorije zavere, neko nama želi rat. Ti isti ljudi koji su nas vodili u ratu, pravili su nam novi rat. Baci u Mostaru, baci nešto, baci. Posvađaj Matu i vamo mog Elvisa, na primjer. Znači, morate shvatiti, narod Bosne i Hercegovine mora shvatiti da nema više problem. To su shvatili međunarodne zajednice, svi su shvatili. Imaju problem s teroristima, imaju problem sa zločincima, znači ne radi se o Hagu. Ono što smo mi mladi utvrdili, Nürnberg je bilo mjesto za njih. Znači, to će utvrditi širom Jugoslavije, Nürnberg. To su organizacije, nije to pojedinac. Moram, evo, Tuzla, paljenje, evo, slušam sve znači, vrlo bitna stvar. Molim vas samo kratko, pri kraju smo emisije. U Tuzli se palo, na primjer, u kantonu se ugasilo, znači, bilo je bitno da se ugasilo kantonu i nema ništa bitno, nama je dosta kantona. Znači, mi ne želimo kanton, to smo jasno i glasno poručili. Opština Tuzla nije bila namjerna da se zapala, nego da im se zna znak da i oni ne radi, da su i oni dio sistema koji ne radi. U opštini Tuzla su, moram reći, mi imamo snimke koji ima sada, ako Bog da, i to tužilaštvo ako radi. Znači, imaju ljudi koji su dovukli te flaše i to. Znači, normalno da neko neće voditi nekog i da će nešto baciti i zapaliti. Mi smo ugasili požar zajedno s našim vatrogascima, znači Udruženje Mladi Velika djeca. I prvo saopštenje 8. naše i plenuma koji nastao, proglas, je bio, moram reći, nadovežen se, vi kažete krivična, mi nismo tražili krivičnu prijavu. Smjenu svih ljudi koji su odgovorni za upotrebu sile nad svim demonstrantima. Znači, moram reći zašto je Tuzla malo prije nego vama se to desilo 7. i vi govorite 7. Desilo se 5. i 6. širom Bosne i Hercegovine. Radi se o jednoj stvari, znači da nema više je ko digao krivičnu prijavu ili nije. Krivična prijava protiv vlade federacije, ostavka vlade federacije, ostavka tih zastupnika. Mi hoćemo krivično da ih goni neko ko? Kako ćemo goniti neko krivično, ali tako, posle onakvih stvari gdje je zakon pao? Sistem koji oni predstavljaju više ne postoji, znači oni mogu djelovati. Oni mogu vas, pa zašto će nama evo izbori?
Nek potroše pare na poplave, nek ostanu. Koliko ostanu ovakvi izbori, ovakav način, ko što kaže gospodin, znači, mi ćemo imati oktobarsku revoluciju ili evoluciju. Znači, možda ćemo mi pozvati građane, mi smo već mnoge pozvali na građanske, ne damo im ništa, što? Čije je ovo? Što da ja plaćam nešto? Ako ja ne radim, pazite, ako nemam 2 djece da prehranim, ako sam morao majku pomjeriti stana, znači da bio tu. Ja vam govorim, Tuzla je najnezaposleniji grad, znači, nažalost, Tuzlanski kanton, kad govorim Tuzlanska regija, će stvarno propast. Propast je sad i čitava Bosna i Hercegovina, međutim, kako mi vidimo ove ljepote? Radi se o tome oktobarski izbori. Možda izađemo da kažemo, znači napravit ćemo nevažeći. Šta ako bude pola miliona nevažeći, a oni budu imali svi zajedno 400.000? Šta onda postoji u Bosni i Hercegovini? Jel me razumijete, evo što je rekao? Ima i druga varijanta. Možemo mi izaći na njihove izbore, nije nikakav problem. Ali stavimo da smo protiv, znači, gdje on mora ga pokazati da je to nevažeći. Ali vam kažem, 2006. 2008. 2010. 2012. Ja sam bio nosilac listi, znači, na izborima. Od ogromnog broja glasova zbog riječi, istine i svega toga i zbog neprihvatanja rezultata koji nije tačan. Znači, zbog dokaza koji imam, znači, snimljenim kamerom i dokaza koji imam snimljenim fotoaparatom, gdje su u Tuzli i širom, znači ne samo u Tuzli, Tuzla je 106.000 imala biračko tijelo. Govorite o izbornoj krađi. Pazite, došli su na vlast lažiranim izborima. U Americi, kad se to desilo, zvalo se Watergate. Radi jedne fotografije. I sad izašli na internet, znači na internetu to stoji. Pošto smo mi podijeljena država na 10 kantona, to znači, nazove mene Milorad Dodik, kaže, Beli, gdje ti imaš stranku, daj mi tvoje biračke odmore. Ja njemu dam ili prodam, ili tako? I on uzme moje. I tamo u jednom biračkom odboru, u Laktašima sjede Milorad Dodik, svi oni. Ja vozim sam kuće listiće 2006. Ja sam, kandidat za federalni parlament. Ja vozim sam, ja lično, ja vam govorim što vi možda... Džaba ti vreća, džaba glasovi i vama... Znači, džaba izborni zakon ako su oni tu. Oni ne smiju, znači, prihvatiti najosnovnija evropska pravila ljudi. Oni nisu želni Evrope, pazite, nama su je zgadili. Meni kad kaže Evropska unija, ipak ja želim tu Evropsku uniju koju osjećam utjecaj, da ih ona otjera zajedno sa mnom. Standard Evropske unije. Tražili smo za gorivo novac, od koga? Za gorivo nema više dinara, znači da za gorivo. E sad, šta se rodilo? Rodili se širom Bosne i Hercegovine narod. Po Marku imamo, kupit ćemo Bosnu, kupit ćemo gorivo da se, jel tako, prebacujemo. Puno bi nas više bilo da neko plati, evo, ne gras u Sarajevu, dozvoli besplatnu vožnju, ne gras u Tuzli, dozvoli besplatnu vožnju svim borcima, penzionerima koji su nezadovoljni. Znate koliko će nas biti? Ipak je ovo fašizam ako se tako bira. Ako, poštovani građani, znači Bosne i Hercegovine, moram objasniti, imate prava, znači vratite ono dostojanstvo čovjeka, znači ono što živimo ovdje. Broj jedan stvar koju moraju svi shvatiti. Mi smo sad stvarno jedna velika porodica. Znači svi smo porodica. Svugdje. Ne mogu ja zaboraviti ni ovu braću Zavdeć, ni braću Maglaju, ni Doboju, ni Bosanskom Šamcu. Svugdje su nam vrata bila otvorena i moram vam reći, evo, ako smo bili u dobru zajedno nekad, sad smo u zlu vidjeli da smo opet zajedno. Znači, to je narod obični. To što se događa, moram reći, ne mogu više ispriječiti. Ne može niko zaustaviti ovo što se događa. Možemo zajedno ubrzati. To je priključenje, kako da ne, vijećima građana svugdje u svakoj opštini. I mi ćemo uskoro, ako Bog da, imati taj parlament u Sjeni, možda ćemo i mi biti parlament, od tih 168 opština i više, mjesnih zajedno, nije bitno. Međutim, vrlo je bitno što se događa svugdje. Narod nikad nije izabrao, ja moram to objasniti, ako mogu da dokažu da jest, nek izvade listiće iz onih. Dajte da pregledamo listiće jednom. Ja vam kažem, matematika se ne slaže, tu sam uočio svake izbore. To su krivična djela ljudi. E sad, zbog čega se ne procesiraju? Zato što sad, hvala Bogu, neki dobro i neki zlo, mi kažemo Božja volja, vjerujte mi, narod je progledao. Sad nek on sad kaže šta mu je život. Je mu život bosansko-hercegovački ili mu je život da živi ovako podijeljen. Ja mislim, evo 24 godine da je meni dosta. I nećemo stati. Idemo demokratskim načinom, idemo po onom ustavu, hoćemo opštine, kantona, federacije, države, pa i moram reći, Republika Srpska je moja. Jel' razumijete, to je moja država. Znači, svih nas. Nek znaju da oni odlaze i sad nek izaberu kolika će biti to robija. Vjerujte mi, robija. Nek izaberu. Ili oni koji se ne boji, nek dokažu da su pošteni. Nek se odvoje od svojih para, nek pomognu onom narodu, nek hoćete korito. Mi smo čuli da idu poplave opet, jel' tako? Evo, mi ćemo primiti sve te ljude. A možda ćemo ih poslati, ne znam kako se zove ova nasilja vaša bogatiti. Imamo ih i mi. Oni hoće da privatizuju i opštinu, i kantu privatizuju. Znaš da je njihovo. Da je njihovo grijanje, da je njihova struja. Ko su oni?
Ja vam o tome se i radi. Ko su ti ljudi? Na neki način oni su i privatizovali lideri? većinu tih Amerikanci preduzeća. me pitaju šta treba da nam pomogne. Dobro, evo ja ću vas... Evropljani, znači što sam rekao? Da skratim. 7 maraka košta da se riješi situacija. Mislim, moram reći, to je moje lično mišljenje. 7 metaka, pošto oni nama pripremaju metke, jel? 7 metaka, a bolje je da izaberu, znači, demokratiju. Došli su, znači, kako su došli, nismo znali. Znate kako bio jednostranački sistem, nisam znao, pa je ovi došli, jel tako? Međutim, oni sad idu, to je jasno. E sad, samo gdje?